Do 1330. godine rastuća moć Srbije uznemirila je Bugarsku i Vizantiju i navela ih da sklope savez. Kralj Stefan Dečanski se spremao da brani Srbiju sa svojim sinom Stefanom Dušanom kao zapovednikom. U julu 1330. godine ogromne bugarske i srpske vojske su se okupile kod Velbužda. Obe strane su se složile oko primirja dok su čekale pojačanje i zalihe. Tokom primirja, bugarske trupe su se rasule u potrazi za hranom i namirnicama. Stefan Dušan je stigao noću sa 1000 elitnih katalonskih plaćeničkih konjanika. U zoru 28. jula Srbi su prekršili primirje razornim iznenadnim napadom. Car Mihajlo III. Šišman je poginuo u bici, čime je okončan bugarski otpor. Srpska pobeda otvorila je Makedoniju za osvajanja i put Dušanovim budućim carskim ambicijama. Velbužd je pokrenuo 20 godina srpske dominacije i Dušanov put ka carstvu.